Şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin. Osman Kılıç. Ay valisi varmış. Cenaze arabasıyla çoğalıyor. Kavgaya çıktı. Şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin. العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون
وجعلنا في أعناقنا أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء علينا أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلا رحمة ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربكم ويقولون متى هذا الوعد ما ينظرون غازي دماء ألم أعهد إليكم هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم ثبت على الجواب اللهم ثبت على الجواب اللهم ثبت على الجواب وارزقنا الصواب ودعكم مغفرتك والله إخوة حميات دقيقة دعوتي رزقرت لك ام زوک سازیا مالبات شهیده هف سلوکاتیا سازیا مالبات شهیده بخیر هاتنا و توا دکن و جبوی حوال شهید عثمان 36 سال خود دریا چاپامنیه دل و خریبیه بیانیه جیانا خوشدست دایی ام حوال عثمان به حرمت ببیرتینن ریا حوال عثمان و ریا مرونی بکه سوزا میاب شهید داره و بجل مره حتی داویه امل شهید خواب خودی در کون امل پیرچا شهید آبن حوال عثمان 36 سال خواه بناو ناسناف گندی به 36 سال خواه به آن فیره همین نوچه راستقین همین نوچه آراگاهاندنا گل ما و چاپمنیا ما و جواکا ما حوال عثمان بر پشتیره ویجر سر ملی خواه اف بار سر ملی ما همیاه ام حوال عثمان دوباره به حرمت و برزداری ببیرتینن ام حتی داویه لرجه حوال عثمان و همین شهید شورش خودی در کمن ام جبوی مالبات و گل می هاتی ورجی سرساخی دخوازن ام ایشا و پار بدکن ایشا مالبات ایشا متوه و ایشا مالبات ایشا گل متوه اما بلن و بزن بن حوال عثمان بریکی رومت دجیان خوش دست دایه ام به حوال عثمان سر بلندن و سر فرازن حتی داویجی امیل پیریچه حوال عثمان بن نهاجی حواله کی می ای چاپمنیه هفکار حوال عثمان لسر ناو چاپمنی باخوه پجویرجی حوالا ما وکیلا ما صباحت اردوغان پجویرجی مالبات سر ناو مالبات خوشکوی باخوه امیل ویدری ویگا برنامه خواه بداوی بکن در بازی جی کنه سرساخیه ببن ام جوا حمیار سپاسی دیکن اون بخیر و سر سراسر چعبه هاتن خودی عفوکا اجی سرناوی چاپمنیا آزاد خیرات ناوی همیا دکم یک بیک جبو مالبات سرساخی خوازم حواله گندی حواله ما یکو امکارم بیشن دناوا مدا یه هری حواله کتکار و لهنگ بیناو yani کسی کو چقاسا متوازیتی نشان بده جی خاصه حواله گندی متوازیتی نکاره نشان بده به خباتا خو به کدا خو وی خو دناوا مدا به هر کسی دای حس کرن بوی کداوی ام ناس کن و ام جبر ویجی هر گاو حواله کو پر حوالتی کریه به تو آوای جبو وی خباتا وی شپرا مینا کرتیه و او خباتا وی جبو ما همو حوالان بوی ریا خبات و ریا تکوشینه
havale gundî welatê xwe terkand û çû welatê Ewropayê û lûyê derê di nava wê de saltaneta Ewropayê da xwenda nekir û di nava wê ew kira di xaşo pêşketina Ewropayê da xaşo demokrasiya Ewropayê da ku ji bo me ciyekî tunekiriniye lê wî temsîla me hemiya kir temsîla welatê me kir temsîla vî axê kir û bi navê xwe jî wî temsîlê pênase kire gundîtî di şexsê wî da bû şaristaniya yekemîn avî rojê eger dema em bêjî şaristanî û pêşketin meriv divê weka nimûne li hevalê me yê Osman li hevalê me yê gundî mêze bike û riya wê di heman wextê de riya me ya ana ya ronî ya ku me bibe serkeftinê bi xwe ye tu ciyekî paş ve gav navête tu ciyekî fikar nekire tu ciyekî hesab nekire tenê hesabê wê em bûn tenê hesabê wê ev ax bûn serkeftina vî axê bûn ji bo me û ji bo vê axê çi agahiyên di cîhanê de hebûn li dûwana bûn û me duan derbera de serwext kire em minetdarê wînin em tu carê wî ji bîr nakin em ji wî hes dikin hevalê gundî em ê heta karbin weka te xwe tevî kar bikin xwe tevî xebatê bikin ji vî miletê re ji vî axê re bibin layıqê vî miletê û layıqê vî axê eva wasiyeta te ye pratika te em diya weka wasiyet ji te werdigirin û di pratikê da jî em ê heta dawiyê pêk bînin em jî minetdarê te ne û şehîd namirin şehîd namirin şehîd namirin Şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin. Em jî dibêjin di serî de serê malbata me ya dilêş saxbe û serê çapemeniya azad saxbe serê gelê Kurd saxbe merê hevalekî qedirbilind wenda kir bes ji salê notî heta niha ji ser axa xwe koç bû ev koç jî koçber bû ev koçberî jî ji rastî û heqîqeta Kurdistanê nedûr bû vê heval gundî wekî xwe bi vî navî nas dike li gor wê tevdigere li Ewropa jî li her çiqas li sürgûniyê be jî li wir li ser heqa riya heqîqetê li ser şopa heqîqetê li xwedî nirxê xwe derket li xwedî axa xwe derket û negot ev der sürgûnî ye ev der ne cî û warê me ye xwe ji rêxistinê xwe ji heqîqeta gelê xwe dûr neyê xist heta niha jî heta koça wî ya dawî jî ku îro em dispêrin axa wî jî di hişmendiya gelê Kurd de di bîro baweriya gelê Kurd de mîrateyekî qedirbilind giranbuha hiştiye em çiqas bêjin ji va hevara re em çiqas vebêjin em ê hindik bêjin em wekî gelê Kurd ev hevalên ku xwe ji bo jiyanekî azad wek hev xwe feda kirine xwe dane vereyê em her tim minnetdarê wan e ew keda ku wanî ew keda ku wa sala ye bi her şert û mercî de dayî ew îro qonaxa ku Kurd lê sekinîne bi taybetî jî çapemeniya azad gelek rê hevalên me yên hêja li sürgûniyê ne hêja wekî heval gundî li ser heqîqeta gelê xwe li ser şopa heqîqetê xebatên xwe di şert û mercê giran de berdewam dikin heval gundî jî yek ji wan bû em dubare dibêjin serê malbata me saxbe em êşa wa par dikin êşa wa êşa me ye êşa gelê Kurd hemî ye hêvîdarim êdî hevalê me ji xerîbiyê ji sürgûniyê neyin em wanê nespêrin axê bi werin awayekî azad aram û wekhev ev keda salayê ku didin bibînin û wisa awayekî aram ji jiyanê veda bikin em dîsa dibêjin dubare hêvîdarin keda wa hê mastir bibe em li vir li ser ev keda wa ku wa mezin kirî em soz didin ku rê hevalê xwe em ê li ser şopa wa ew vîna ku wan derxistî holê em ê mezin bikin bigîjin encamê
ام دوباره دبیجن سر مالباتا ما سر چاپمنیا آزاد و سر گلی کرد صاحبه خدا رحمه خاله بکه جهوی بهشت به شهید نامره شهید نامره شهید Yani belki demek ki ne duru direjem be bra buna neci sale ki neci du sala duvan demada dedi em bejin dali teknik da ji ke masiye me par hebu jana tişte hükümet xwest dest nedkete wekî eger be bîra we jî em bejin çaxa nav da title da hatin nifsantin hemû biyanî bû bi keda Havalin wekî gundî îro em gîştin qonaxekî ku rastî jî çapemeniya azad bû ronahiya bîrdoziya azad jî divê derêjan bêjin keda heval gundî dî me heval wek heval gundî naz dike kedekî pir mezinda Ticari jî bê moran net bû her çiqasî em bêjin zehmetiyê me hebûn jî bawakî nerm bawakî bî ku hevalê xwe bêşîne nêzî pirsa dibû pira serê malbatê serê me serê çapemeniya azad sağ be cî bihişt be سرناوی مالباتا خو از خوشکایی من لازم سپاسداریا خوش وره پیشکش بکم سپاس و متنی نهیشت ایرو و جمع و ریز گرد که هم هوال گندی اوغری کوچا داوی بکن ام نه داویه ما حتم جیره دگوت حتی کیلیا داوی ام البرسری بون ام البری بون لدسته گرد بو ما ویتنی نهیشت و حتم اف گوتن لسر لیوی بو اری اف جیان بدن بداوی دبه لی جیانه کی دی دست پیدا کن جبر کو ریحوالی من کو همی چونه کوچا داوی لعالیه دن باور دکن بندی من از بی باوریه از دبیجم هوال گندی نتنی بریم بو از نتنی خوشکایی بوم لیز ریحوالی بوم ما به هفرجی چند سالان ده چاپمنی آزاد کار کرد خبات مشاند او میناکک بوش بو من کو اجی لسر خطای لسر شوپای بمشم و بی گلک سر بلندم حتی کلیا داوی آجیانا خو وی دنیای وی جهانی تیکوشیا دف جبر خدانی برندا لی ادین نما قوتای ما بو کولوی دنیای بمره بمینه گوتنه وی داوی گلکی لیهات حرتم لسر لیوی بو حرتم گوتنه وی هری داوی بریا کو بکه به خوا گران بر خودان جیانه راستی بر خودان جیانه اول گندی چی سر بلندی که مزنه کو اس خوش کاتمه چی سر بلندی که مزنه کو اجی وقته لسر شوبا حقیقته لسر چاپمنیا آزاد لسر فلسفه سروکاتی و هره هوالنته و شهیدن ما مشیام و تاویته ام بواره گریدای من و ام بواره گریدای مینن حرتم گلک سپاس شهید نامره شهید نامره شهید نامره ام مجبورن نوکا بزورن کونی سرساخی جی شینی هوا هر نوروزی جی دکارم بچن هوا ورجی بمین دکاور بمینه ام نوکا سر مزارا بچن محمد سرجع بدات شباني سري وساق